Daga jing semua sikit bakrau tungin pan map na utrai na kabinta keleri keleri jongi na kabinta baro ki pop jongi tungin kerpadi uji seminta ban pen kuid ban saidi kuid ke donor jongi na baro ki pop kramba uji sun ban shisha hapo donor jongi baru uji sun kurkurdo yang ibai pa ibai Pita daga jing semua sikit bakrau tungin dua ilang nga plang au play badan bor baram badan happy ko men ko param bangale pop subon daga jing perkar daga tin daga kam daga jing leklet daga jing le palar jonga daga jing le palar jonga daga jing le palar bakrau e jonga namar katra na party maria poit kabaya sa thai sotim yakya ngari kuit baria phi ko men ko param Bandawan na kabenta chunga autrai ublei chungi ublei badan bor baro unis ne yangi but andalam map yaki pop jongi unialam yangi shaka jingim bam chukot amen Take and right go blaze they yangi Take and right go blaze they to nginya duai koblei badan bor baro ba im junom mai ubajid yakibat lot hak perthei ban pen thame yakibat klein tos ngos nei ban ai bamangi kibar khe yakasngi kha shabneng jongamatir jongme ka agnes bakhuit nginla ban bod yakaching ai ne jongka hagajinge dautrai jongi uji sukris ukon jongme uba im badsen sharan gard badme hagajing yalong kabai jongamen sim bakhuit ublei junom la junom amen Kajing pule na ka kitab baningkong u Samuel. Ha kito kisngi u David ulaong ha u Saul. Watsha ba uno brew un tlorman sim na kadaw jong u. U shakri jong pi un let bat yakon ya une u Philistia. U Saul pat ulaong ha u David. Pin omla ban let prasha ya une u Philistia ban yakon bat u. Namarba pilong u khna samla. Maupat de ulalong uriwale nadu dang samla. Te u David ulaong. Utrai ubala pelat im yanga nakatersim using bat nakatersim kadengim. Un pelat im yanga nakakti une u Philistia. Kumta u Saul ulaong hau David. Khilet bato utrai undon bat pi. Te ula shim yala uding do hakakti. Bat ula tam santali kimau kibajli nakawa doj. Bat ula thep yaki haka jhula ne kayarong nong ap lang broad chung u. Ula bat hakakti yaka batur Syria. Bat ula let shajan uta u Philistia. Uta u Philistia ro ula wantor bat ula poi hajan u David. Lembat u nongking sti chung u. Ubayat hakmat chung u. Bat haba uta u Philistia ula pet. Bat ula yo i ya u David. Ula ben yu u. Namar ulalong tang ukna samla ubasaw ang bat ubhabreu kadur kadar. Te u Philistia ulaong hau David hato ngaday uksaw bamewan siya nga da uding. Uta u Philistia ulatim latlaya u David da kiblay jong u.
Te u Philistia ula ong hau David ale shanga ngan aya kado jong me hakisim jong kasun bat hakimrat jong kalum kawa. U David pat ula ong hau Philistia me wan persya yanga da kawat lam da usum bada u kapor henry ngate ngawan syame hakakerteng jong utrai kipat ublay jong kikunhun ya pom ka Israel ya uba melaben. Hakane kasngi utrai unsa IT yame hakakti jonga ngan sa penyap yame bat ngan krai kakli jong me ngan sa aiba me kimet yap jong kipat Philistia menta kasngi hakisim jong kasun bat hakimrat klau jong kakendau. Bat kumta kapertai baro kan satip badon ublay ha Israel bat une upat lembung un satip ba utrai upelat im da kawat lam bada usum namar katma kadai kajong utrai bat un aya me hakakti jongi. Habau tau Philistia ulayang bat ulatur syajan banya kendo ya David ru ulamare tat sya kacaka yale banya kendo ya Philistia. Te David ula klo ya kakti hapo kapla bat ula sei uwei umau ula kawang ya bat ladai pak ya uta Philistia na silangmat. Umau ula ngam haka silangmat jong bat ula kelon da pelop hakendau. Kumta David ula job ya Philistia da kabatur Syria bada umau. Ula penkelon ya Philistia bat ula penyap artat ya amsyamdon watlam hakakti David. Te David ula mare bat ula yang halor Philistia bat ula shim ya kawadlam jong kaba ula say na kajinsop ula penyap ya bat da katahi ula kraya kakli jong haba ki Philistia kila yo ba uklawat jong ki ula yap kila petkrat kaktin jong utrai Isongo yau play. Sam cispa sapusau nomor Praspa Drupulai. Praspa Drupulai. Antoine Bar. Ngan rayu blai kasal temai adui tarababun ksai ngan rai aming ngan rai jirai temai dem dui tarababun pauksai Kawat lam idrim shirkei Belad yaga isne kuplei Na kiriu sneu kiriu lam ler Kiba shukloi basmai lam ler Wan rayu blei kasal temai Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Uji sulai labga kubur jubabha jongka hima. Barulah penko jaman lagi jingpang hapdeng kibreu. Hallelujah. Utrai undon ring card bat phe kajing pole na ka gospel ba khoir katkum Umar khos Kaburam hame utrai ha kata ka por uji su leit biang shaka synagogue bat ladon hangda ubai ubriu ubad kho kakti tegila thap ia ban ioi
rada un pin koit ya u haka sabat bakumda kinyo ban kem daw ya u ujisu ula ong ha uta ubriyu ubad ko kakte ale shane shakman nang ta ula ong haki ka ai kabashong ain haka sabat ban lebha ne ban les niyo ban pelait ya ke jingim bat lane ban pinyap ki par kilasna ngap lakas ngap uji sula peit saudong yaki dak jing betar ulas ngosi artat yaki jing mutlab jungki bat ula ong ha uta ubriu to khner yala kakti te ula khner bad lapen koid yakakti jungu ki pharisi kilamina ke sinagog bad shisendon kilaya khandu bad ki herodian bad yasalla kumno ban pinyap ya ujisu ka gospel jongutrai Jira ime con Chris. Kohomen ko para baid how Jesus Christ sa shisin haga gospel min dagas ngi yoi ya ujisu ularung hapo sinagog hakas ngi sabat pada bau ujisu ularung hakas sinagog hakas ngi sabat ujisu ule yoi wa ibriu bad ko kakte bad ujisu ukwa ban pen koit ya u bad ujisu ula iyoiru katokat nengut ki pharisiru kiron hapo sinagog balai kilaban hapo sinagog omde ban duwai omde ban hikai ya kibriu ki pharisi kilarung hapo sinagog ban peit ban wat daw ban kem ya ujisu kilaban ban peit hato ujisu upin koit niyam ya utu ubriu hakas ni sabat ada uji supin kod ya hakas ngi sabat kila kwa ban kem ya u bar kila kwa ban peniap ya uji sum ban uji sum ulas ngotu ya kejing tumo jongki pharisi uji su ulas ngotu ya kejing tumo jongki pharisi bar gospel minda ka sungi leos ngom uji su ula peit saudong da kejing bitar uji su ulas ngodom ya ki pharisi bar uji su ula kli ka kejing kli uji su ula peit yaki daga jing bitar par kumjuru ula ngosi artat yak jing mutlab jongki baru jis ula kli kai kabashong ain hakas kai kabashong ain kasabat ban lebha ne ban lesni ban pelait yak jingim ne ban pinyap kila kli uji sula kli kabe jing kli yaki pharisi bar ki bri baro henry naka gospel ngelios ngo kila ngap laka ngap kim laban jubab but uji sula ong ya utu brio ban kner ekti but ula kner ekti but shis sendon ulayo jing ko jing kia komen ka para ba how Jesus Christ langba gospel ben dagas ngi uji su udang hikai yang ibai ban lebha ban ngim de ben ting ya kibai ban le ya ki kam babha ngim de ban ting yana anoru ban le ya ki kam babha uji su lorung hapo sinagog bar ki pharisi ru kiron hapo sinagog ban ki pharisi kila khang ya uji su ban le ya ki babha akas ngi sabat kamon ki pharisi kim id ya ublei na du konot bar kim ju id ya ki parabriu kim don jingit na ublei hapo ga donot bar kim ju id ya ki parabriu kim ju id ya no anoru kilale na dong shodong tangban peni ya kibai kilaban hapo sinagog kila hikai ya kibriu bad kila duwair hapo sinagog omde na du ko donut tang dak sindur ki pharisi kila duwai tang dak sindur kila hikai ya kibriu henry hak jingim jongki pat na du ko donut kim don jingit how blay na kabenda ublay bad kim ju id ya ki parabriu bad kilaban benda kasi naka hak sinagog ban khang ya ujisu ban le ki baba henry ujisu daga jing slor daga bor junga sim bakoit ujisu ula pin koit ya uto ubri ubapang bat ulayo jing koit jing kia komen ka parbaid how Jesus Christ minda gasngi hat karbagidan puson sapang kene ke gospel ngede ban clear lade hatto ngating ya kibriu bat hatto nga sange ban le ya ki baba ki kham baba bon sin hake jingim jungi ngirung i yo lat bon ki lad ban le ya ki baba ki kham baba ngile ngi yo ya ki lad ban yarap ya ki be ban stronglang ban ki be ban pentengan ya ki be ban le jingo ya ki bapang ki basitom
ban le jingo yaki bas ngosi ban yarap yaki baduk ban yarap yaki batlot Henry atongi sange ban le kito ki kam baba habangi perkan dada kibe ki yoi kin kran kumno kin le kumno atongi sange ban le ki baba namar iting yakibe Jisu haka gospel mendam wanada ki Paris kidon happo synagogue daga jingslor ulele yaki ki baba ulapin kod ya ubapang ublay ulapa ya Jisu haka ke perthei ban penim yangi bor ban penim yaki beri ban yalap yaka gospel ban pin kod yaki bapang ban beuk soit kato kade kam mission jongu blay kato kade mission jongu Jisu but Jisu laman but daga jingslor Jisu ulele ula yalap yaka gospel ula yalap happo synagogue wala kidon ki Parisi kidon happo synagogue kila yalap yaka gospel but Jisu la pin kodi ke bapang aba ula yoy ke bapang ke bashitum hakamat jungu Jisu ula pin kodi ke barabor hoir ki Parisi kidon happo synagogue kila yang happo synagogue ban wat dau ban kem ya Jisu henry Jisu klam ting namar Jisu utip kane kade ke mission jonga kane kade ka kam jonga ubal wala pha yanga ban le ya kane ban pin kodi ki ban pelait yaki ban penim yaki beri Jisu ula tip ya commission jongo te Jisu klam ting baru Jisu ula pin Jisu ula demo ki boman baru ula pin kod yaki bapang soit Jisu ula le yaki bapa klam ting ya nanuru telang ba gospel kon ko param Jisu ulang penkan mau yang ibai Jisu ulang hikai yang ibai ban le yaki bapa ngimdei ban ting ya nanuru Adang ilay ki bapa gidang pen komen ya ublay gidang pen sungobha ya ublay Henry wa haka jakang de man le ki bapa abangi sangai ban le ki bapa badang ngile ya ki basnium ngi pen ngosi ya ublay bang gidang pen komen ya ubaman gidang pen komen ya ubaman bang gidang pen ngosi gidang pen yam ya ublay komen ko para bayi how Jesus Christ Haganege mas bakuit tongin kerpadi Jisu ban yarap yangi ibai bangi barang inyo kato ke jingslor ban le yaki baba tongin nom sangai ban le yaki kam baba wala ki beriu ki bait yangi wala ki beriu ki kran bait yangi wala ki beriu ki bishni yangi ngimde ban sangai ban le yaki baba ki kam baba ngide ban le bait tarangi le bait ubulin kerku yangi Jisu un kerku kerdo yangi madlang bajungi ki berukin pedang ki jingkerku Tungin panma pun hakana klimat nakabenda ki por ngila sange ban le ki baba ki kam baba namar ngiting ki bai namar ngis ngola rain namar don pun ki briu yang hajan jongi bar ngis ngola rain ban ngiting ban le ki kam baba tungin panma nakabenda ki por ngila sange ban le ki baba bar ngila le ki kam bas niyu naban pen keman ki bai ban pen sngo bhaya ki bai but tungin kerpadi Jisu ban ayeng ka to ke jing slor ka bor ban le yaki baba daka jingit ke bakrau enyero ya Jisu Christ Amen. Supaya ngangit hau blei pa badan bor baron nung kau ko peneng bal kendau berhau Jisu Kristus kun bamar be jungu utrai jungi e bala puna umen sim bakoit e bala khana ka Maria ke isutim e bala shala Pontius Pilatus Lasanar penaya ulayam latapyahu ulahiyah bayam agas ngi ke balai wala bharna ke bayam wala khiu shabneng sunshak mor blay pa udan bor baram nang thawan shan mani bade ke bayam ngangin haumen sima kuwait haga balang katolik kuwait haga jingya slogari kuwait haga jing babi ki pop haga jing pan kadong haga jing bam chukun amen Lai spa prapusan Sabah
jing trai si tam jangi me blacker ku ye ga un se amila te play kendra ine yang ne ngi wanter wa yang trai kendra ine ki ji terwa jongi ni umat siar umat rupa bala ben me na warga pap kasang baban hayin asen kabaristo riswayangi malagasni Toduai kepara baga jingkinia jonga bar jongpi kan long ke bapdiang hunha ublei ukpa badan bor baro. Try pitang jing knyana ti jongpi ta jing yaro ko buram ko jing jongu jing ta yangi berka palang buku jongu barok ko wei To ay ba ki jing turba bangi wandra hagasngi kan mau buram ya ka Agnes bakhuid kiniyo ya ka jing pediang shun jongme ko trai ngi kerpad kumba ke jing iale hagajing shashitom jongka kalalong ka jing turba ka bapin sungo bhayame dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ring card bat phe Ringka bat piru to kintiu ela ki dhonot Ketiu ki sau try to ngina ingu ya utrai ublei jongi Kasam hok bat katei da shisha kalong ka basong hog bat ka badai kadai ti jongi bar ka jing pene miangi haman la ka por bar ka jaka bana ingu ya me ko kanran ko pa ba khoid ko bolai badan bor bat bam chukot namar kasnam jong ka martyr ka Agnes ba khoid ya ka bala play ban pla ya ka kerteng jome hakaba pin pertubut ya ukres ka pin pau ya ki khamba phla jome dakiba me pin janai ya ka bor jome haga jing tlot jongi bar me pin klein ya ki bat tlot bor ban sakhi yame lengba utrai jongi u Jesu Christ bar namar katham rangad bar ki bor jonga bane ngi yai mane yame hakene ke perthei dakaba pertha shi genom shak borom jongme Ubaku